Dagiti sa sarita ni Lola Angela. Bueno bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Ni Agila, ti Ari, dagiti tumatayap. Ni Agila, ti bigbigan, dagiti bilit nga arida. Malaksid ngamin anapigsa, dalaing pay daytoy. Ngamga po iti panagbalin na nga ari, limastog daytoy ubing. Kariton na dagiti pada na atumatayab, nga agkarera iti tinayaban. Gapo taari, kabuteng dagiti pada na atumatayab. Taamuda nga iso ti mga bak. Iti maysa nga aldaw, kat. Anya tiket kita dita Ari Agila. Kita kiti mapalingko akarita iti karera iti tinayaban. Apay, amang kita kapailaan. Kat sigurado, asikat ti mga abak. Amok, gaputa siyak ti ari. Kaya't ko panaknakan ti kinapigsak. Adda nga tamayat, amakikarera kan ka. Apay nga umisam ka. Bakit kitam ka di na jabilit? Nibilit tulang dayday. Ordinaryo abilit, iti taltalon. Mangmangan, iti pagay. Iso ti kayat ko akaritan. Anya, Mapanak itayan na. Bilit tulang. Ari Agila, sikamat kayam. Awan ti maramit ko. Mga anak itirik. Umay ka tamangan tamat. Kan. Ngam di kamat damakdakal. Kastuya ka talaga. Bilit tulang. Kaya't mo ka ding aglinom batang agtayab. Mabutang ka makilinom ba kanya-kanya. Ngamin. Amin ang kinalit ko. Sanda kaya't di makilinom ba kanya. Kasta ka di. Oray ka di si kakit kabutang nakmat akalinom ba. Ano kabutang da ka dagiti dumabilit? Siyak, saan ka kabutang? Apay kumakabutang ka? Oray natangtangadan nak. Sige, aglinom bata nga tayab. Kano ti kayat mo pa naglinom bata? Inton sumarunong aldaw. Apay nga inton umay nga aldaw pailaang. Kita ko man wala inton bigat. Natangsit kang agsasao, bilit to lang. Naturad kamot gayam. Wala. Inton sumarunong aldaw tinapilit, kapa nagkarera ta. Tapno da panahon mo ang agpapigsa. Kasta ka di. Wana, tapno saan kamot unay akasi. Ano kayat mo? Inton kaldawan ti panaglinom bata. Adda awitin ta. Mayat, dayta. Sige, ibagam na niya tawitak. May 1 kilo akapas. Dayta lang. Sika, anya mo tawitam. May 1 kilong asukar. Dayta lagayam. Malpasan ti saritaan tanong kasta. Agkita tayo itong sumarunong aldaw para hindi pa nagkarera ta. Anya, agkarera kayo kini Agila tumayap, anak ko abilit tulang. Wan, nanang ko abilit tulang. Amom ka di ti aramidam anak ko. Dakkel abilit ni Agila. Ipanaglag ko, akabalak mat. Nagpanunot ka kumaanaimbag, anak ko abilit tulang. Hindi kay madanagan, nanang ko abilit tulang. Pasigurado asyak ti mga bak. Apay ibagam asikati mga bak. Higante ti kalabadem. Pudno adakkel, kan napigsa ni Agila. Angam nalalay ngap isu. Pagkunaam. Usarak ti panunot ko, tapno abakik ni Agila.
Ang kasano. Basta di kay agdalag. Siya ti makaamo. May saak to. Kada kita agbuya, iti karera. Ipakitakton ka. At talagang awan ti makabak kanya. Buyaan kayo kanibilit to lang. Adda ka di pa'y makaatiukan ka. Saan na nagpanunot ni Bilit Tulang? Idi inaklon na tikarit ko kankwana. Tinamo, amay babain laang, iti kastonay. Adon to timang kantyaw kankwana. Pudno! May saak ditan, amang kantsaw kan kuana. Adun to abo, tipok kaw ko. Kat no mabaynan iti kastaunay. Mapanto naglamang. Saan ang nagpakita pa eh? Wana, oray sakmat no maabakak. Aglamangak man. Katsak nga tamat. No maabakak bilang. Di mo panunodan data. Saan ama pasamak data? Agila. Saan anibilit to lang? Di makaabak kan ka. Talaga saan? Lolo, kita am bilit ngagtay-tayab oh. Amom ka day, no anya klase ti bilit day ta apaw. Saan, Lolo? Iso day ta ti agila. Are dagiti bilit. Ari? Iso madlagayam anag nga ato ti tayab na. Wen, awan ti makaatiw ken kuana. Kasta ka di, Lolo? Wen, apaw. Makitam dagita babasit abilay. Dagita mang mangan itiirit? Wen, bilit tulang dagita. Awan ti amuda nga aramiden, no di ti mga nitiirik. Iso matlagayam ano umadanin ti panagaapit, agar aramid kayo iti pangbutong iti bilit. Wen, apaw. Ibusin da nga may nagiti dawa ti pagay no saan nga abugan. Ni, Lolo, awanan ti agila iti tangatang. Imadayo siguro na. Nagkapwam anak ko abilit tulang. Napanak manandangan iti irik, nanang. Ni Agila, kasta una yan ti panagsansanay na. Nakitak manen ngagtaytayab iji tangatang. Umadan na gaya man ti panagkarira eh. Rumbang kumamat ngagsanay ka anak ko. Sana nanang. Amo ka siya ti mga bak. Anya, Agpalakpak kan to. ay na anak ko abilit tulang. Di mo amo ti bagbagam. Basta dan to asukar nga witag nanang. Sigurado ang mga bakal. Lolo, nagadumanan tinagdiso abilit tulong iti kataltalunan tayo. Huwag nga rod. Ay, abugok man dagita. Hala, nagaduda, Lolo. Isuda nga rod ti mangibos itirek. Ay, abugok man. Shoo! Show! Shoo! Ay, gunggo naman ti naramid ko apang butang iti bilit tapno pumanaw da. Wan, Lolo! Kintan bigatan, ti panagkarera yung kinibilit to lang. Nakapag-ensayo ako na naimbag. Amok! Kaklamo ko ni Bilit Tulang no nakapagsanay man. Kanayon ko ang makita. Ngay dadawlwan na, nagiti kakaduan abilit to lang. Ama panmangan, itiirik. May talatan mo ng aramidan. Timangan! At kakon Bilit Tulang. Nagladam ka na si Mangpat. Itay kami pa nga gururay ditay. Sino ti kakadwam? Dagiti kakadwak abilit tulang. Ken ninanang ko. Mas ka na po yan dati panakabak mo. Anya? Nakasagana kan, Agila. Itay pay! Lukas ta. Awitay mo dati may 1 kilo akapas. Kat awitay mo dati may 1 kilo nga asukar. Sige! Ang sagana kan. Rugyantan! Ang rugita dito kataltalunan at mayab. Aging gaji tuk-tuk day jaya bantay. Nalawag! Ha? Lolo, kitaom o? At kay tayab ni Agila. Kahit, kasla daawit na. Kasla
kaslada pa panan na, lolo. Ha? Adda sumarsarunukan kwa na basit abilay. Anya ti mapaspasamak, lolo. Ay, day tate Jack amaw, apaw. Oh, ay, na. Ha? Ay, Lolo, agar pisan. ay, intagli nung ijikal kalapaw, apaw. May Wan, lolo, diyak kayat ti mabasa. Ang tunod. Nukano pedandan niya akong makadano ni Didok ni Bantay. Isupay tibipig sa dito do. Arigato na kao tumayab. Timbang sentawit po akapas. Kaya kung makatayab yung dinapaspas. Nagtagsan. Si Martin ka! Agila! Nibilit to lang. Malumbaan na kon. Umura! Agila! Nakita talaga niya tuktok ni Bantay! Talaga na dagsan tawit po akapas. Malumbaan na ko na talaga nibilit to lang. Apay akas nawa ng tawit ng asukar. Nakadano na kung dito'y tuktok ni Dakila Bantay. Kan naroon naman kaya sukar awit ko. Iso napita ka nakadanon. Sumungat pa lang ni Agila. Patitap. Agila! Darasap! Barigata na katumayab. Kabalan na ita! Magdagsan tawit ko. Awan ang tiyawit ko! Awan nga agpaison. Naroon naman na hindi nagtudo! Ano niya? Shakti na nga bak! Saan? Saan apot na daytoy? Awan pa'y tinakahabak kanya kiti karera titin na yaban. Kinabak ka nga ron! Shakti na nga bak! Saan na mabalin? Jack Maklo na basit lang nga bilit tinakahabak kanya. Nabak ka ka naman. Inabak na ka ni Bilito lang. Mabayinak iti napasamak. Apay nga yung palubos mo. Na may sanak ni Bilito lang. Rombang laeng ang nagpanunot ka na imbag. Ngamin, nalaing gayam ni Bilito lang. Kasta ka de. Pudno ababasit da. Ngam nalaing damat. Ado mo da. Lolo, apay nga diyak matan makitkita ni Agi lang agtaytayab. Dagiti matlangan bilit tulang ti agtaytayab. Amom ka de, no anya tinapasamak, apok. Anya, lolo. Naabak ni Agila, hindi naglumbada ka ni bilit tulang. Kahit gapo iti nakaro abain ni Agila, na paanan naglemeng ije kabakiran. Anya? Napalangguad ngamin ni Agila, apok. Tiyan muna, gapo tadakkel, awan makaabakan kuana, ang bidot dayta. Awaray basit laeng ni bilit tulang. Adayo, analalaeng ni Agila. Isumat lagayam. Narikat gayam tinapalangguad, lolo. Una, ken uray no napigsa ti maysa aparswa, wenno ayaw. Adala tamet pagkapsutan na. Naamiris ni Agila, asaan arumbeng amang tagibasit kadagiti kakadwana at tumatayab. Taadamot ti bukod da akabaulan, nga isuma ti pagkapsutan na. Isosipod iti nobing saanen analastog ni Agila, ket amunan ti agpakumbaba. Iso amanipod itin, nasayaaten ti panaglalangen da at tumatayab. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nodo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo.
agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.